Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakan hun ya le kai jong Niaw Wasa Football Club kalala ban Pynliem no dalai goal la iway ya ka Golden Lion FC haga jing le kai semi final first leg kabala long mentaka sngi ka arpho Henry tarik urampang araja arpho saw haga lempung Mawlangwir Football Invitation Tournament araja arpho lai arpho saw Hamadan Rolling Do Stadium site snat Mawlangwir Southwest Khasi Hills District. Ya ketika gol jong Niaw Wasa Football Club la yo ban tap de utei bor miling do uba phong eka jersey number 6 haka minute ka ba art pho khandai bat san pho khandai bat yaka goal ka ba lai pat la yo ban tap de Oliver Pale haka minute ka ba prau pho hanriu yaka nam man of the match haka tega sngi la yo de utei bor miling do jong Niaw Wasa Football Club uba la yo ban tap arteli ki goal nakaliang ka Mawlangwir Sports Club kala pentip ru ba gajinya le kai semi final first leg ka ba ar kanlong haka khandai tarik uleber araja ar phosau hapdeng ke Shillong Lajong Football Club bersya ya ka KMC Sonapur Football Club.